umva wigeze umva na gatoya ibanga rikomeye ushobora kumenya ugahita unapfa rivuga ko uwari umugore wa minisitiri w'imari mu Rwanda yahawe uburozi butarazanganye n'abuhe Perezida Paul Kagame ahita agwaho ngaho ngo nawe bamuhembe inzu y'akataraboneka Bruxelles mu Bubiligi. Naho se ama operation arenze cyane arimo ngo kurasa ibisasu bya rutura aho Perezida Kagame ari, ndetse nuko murasanga amasasu menshi ari mu bwato byo warabyumvise. Hari abantu benshi nza kukubwira muri iki kiganiro, hari nanone benshi nigeze nkubwira mu kiganiro cyabanje gisa n'iki ngiki nigeze gukora, ariko hari umuntu umwe w'ingenzi nza kongeraho. Ni ama operation Perezida Paul Kagame yagiye akorerwa kugira ngo abashe kuba yakwamburwa ubuzima. Benshi barabigerageje, ariko Imana ikunda u Rwanda ikagenda imusimbutsa biriya kuko izi neza ko abanyarwanda tumukeneye. Reka mpere inyuma nzamuka kugira ngo ngere uyu munsi, uraza kubyumva neza. Tariki ya mbere ukwakira mu 1990 ingabo zari za RPA zatangije urugamba rwo kubohora igihugu. Isasu rya mbere ryumvikana ikagitumba muri Nyagatare, ingabo za leta ya Juvenal Habyarimana zirakangarana cyane. RPA icyo gihe yateye iyobowe na Major General Fred Gisa Rwigema, ariko aza gutabaruka ku munsi wa kabiri w'urugamba. Ibi ni ibintu byasubije inyuma urugamba ku buryo bukomeye cyane, dore ko hari n'abandi basirikare bakuru ba RPA batakarije ubuzima icyo gihe. Majoro mu Birunga ahari imisozi miremire, ikisharo gikuru kikaba ku Murindi wa Byumba. Mu rugamba buduhande ruba rushaka uyoboye kugira ngo bamwikize, baca intege ingabo ayoboye uruhande ndetse n'abakozi b'ibiro bikuru by'umugenzuzi w'imari ya leta. Ingabo za Habyarimana zitwaga FAL zamenye amakuru y'uko Major General Paul Kagame yari ari muri komine Kiyombe, ubu ni mu murenge wa Kiyombe mu karere ka Nyagatare, mu rutoki rwari ruri ku musozi witwa Nkana, ari naho yayoboraga urugamba. Icyo gihe hari mu matariki 20 ukuza muri 1990. Colonel Nzungize Alphonse, uyu nguyu yari musaza w'intwari n'itegeka Felicite, ni wari uyoboye ingabo zidasanzwe zari zoheje kurwana na RPA. Mu busanzwe Colonel Nzungize uyu yayoboraga ikigo cya gisirikare cya Bigogwe cyatozaga abakomando. Nzungize n'ingabo ze bamaze kumenya urutoki Major General Paul Kagame arimo, bamanukanye imbunda nini esheshatu n'ibisasu byo gusukura kuri urwo rutoki. General James Kabarebe ati yahereye nko mu gitondo akubitisha izo mbunda esheshatu kuva mu gitondo kugeza ninjoro ku buryo urutoki rwose rwashizeho. Bwaki ya 1991 ndetse yarakomeje gufungwa n'inyeshyamba ubwo ikiganiro cyabaga muri 1992. Uyu mugore ngo yavuze ko ubutumwa bwo kwivugana Kagame yari yahawe bwari buhagarikiwe n'uwari umudiplomate w'u Rwanda muri Uganda, kandi ko iyo aza kugera ku nshingano yari yahawe yari guhembwa inzu y'akataraboneka i Bruxelles yishyuwe na guverinoma y'u Rwanda. Jean Pierre Karaveri Kanyarushoki niwe wari ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda, kandi yayoboye intumwa z'u Rwanda mu biganiro by'amahoro bya Arusha muri uwo mwaka. Gutangaza ko Kagame yapfuye ku butegetsi bwa Habyarimana ngo byabaga bigamije kuzamura morale y'ingabo za leta zari zirimo gucika intege nyuma yo gutsindwa bya hato na hato ahantu hatandukanye. Iyo nindi operation ya kabiri. Ndakomeza uraza kumva neza info nyakubahwa amaze gutaruka zirimo n'izavuba ahangaha. Ibi byo byabaye nk'ibitera abantu ubwoba. Hari ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu muri 2014. Uyu Fred Muvunyi wari umuyobozi wa Rwanda Media Commission niwe wabitangaje abivimuzi n'umuzingo. Icyo gihe yavuze ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bwabwiye urukiko ko Lieutenant Joel Mutabazi yari mu mugambi wo kwica umukuru w'igihugu. Perezida Paul Kagame ngo ari kwicirwa mu bwato bwe ku kiyaga cya Muhazi i Rwamagana. Ubwo bwato bwagomba kurasirwa mu kiyaga mu gihe umukuru w'igihugu ngo ari kubatashye avuye ku kazi Kigali nk'uko byahishuwe n'ubushinjacyaha mu rubanza rwaregwagamo uwahoze arinda umukuru w'igihugu Lieutenant Joel Mutabazi wareganwaga n'abandi 16. Icyo gihe ubushinjacyaha bwa gisirikare bwavuze ko mu byaha burega Lieutenant Joel Mutabazi na Demobe Kalisa Innocent ngo birimo icyaha cyo gutegura umugambi wo kwica umukuru w'igihugu. Icyo gihe ubushinjacyaha bwavuze ko iki cyaha Mutabazi na Kalisa bari bakemeye imbere, ariko imbere y'umucamanza banze kugira icyo babisobanuraho kuko ngo batotejwe mu gihe cyo kubazwa. Lieutenant Joel Mutabazi n'abandi 16 bari bakurikiranyeho gukora iterabwoba, kuba mu mitwe y'iterabwoba nka FDLR na RNC, kugambira kwica umukuru w'igihugu no gusebya ubutegetsi buriho.
ubushinjacyaha bwavuze ko Lieutenant Joel Mutabazi na Kalisa Innocent bemeye gushyira mu bikorwa uyu mugambi nyuma yo gusezeranywa kuzagirwa abayobozi bakuru mu gisirikare. Icyo gihe Mutabazi nawe ngo yavuze ko nta hahuriye na RNC cyangwa FDLR, ndetse ngo akongeraho ko adakwiye gukomeza kwitwa umwanzi w'igihugu kuko ngo ntawamurushije kukirwanira. Abangaba bose Lieutenant Mutabazi ndetse na Kalisa bose bahoze bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Icyo gihe ubwo iyi nkuru yasohokaga, urukiko rwakomeje kumva abaregwa ndetse n'ubushinjacyaha. Abunganizi bane bo bari bamaze kuva mu rubanza kuko bavugaga ko badashobora gukomeza kunganira abantu badashaka gusubiza, ndetse bahinduranya ibyo bari bumvikanyeho mbere yo kwinjira mu rukiko. Uyu nguyu Mutabazi yaje guhungira muri Uganda, ariko Uganda izakongera kumusubiza u Rwanda, asubizwa mu rukiko. Ubu ngubu yakatiwe burundu. Mu barindaga umukuru w'igihugu ntabwo ari Mutabazi na Innocent gusa bagerageje gushaka kumuhitana, ahubwo ku itariki 24 z'ukwezi kwa 8 2014 saa 3:36 ikinyamakuru Igihe cyanditse inkuru ivuga ko Colonel Tom Byabagamba yatawe muri yombi. Tom Byabagamba yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo gukekwaho kugira uruhare mu bikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no kugambirira kugira nabi umukuru w'igihugu. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda icyo gihe yari Brigadier General Joseph Nzabamwita yatangaje ko Colonel Byabagamba yatawe muri yombi kuri wa gatandatu. Kuri urwo ngubwo ngo akaba yari guhatwa ibibazo bifitanye isano n'iperereza ryari riri kumukorwaho ku byaha yakekwagaho. Mu cyumweru cyari cyabanje, Brigadier General Frank Rusagara wavuye mu gerero na Captain David Kabuye nabo bari batawe muri yombi, umwe ku wa mbere undi ku wa gatatu. Bityo Colonel Tom Byabagamba akaba yarabaye umusirikare wa gatatu utawe muri yombi mu gihe cy'icyumweru kimwe icyo gihe. Abangaba bose bari bafite ibyaha bikomakomeye, ariko uyu Byabagamba wari uri mu bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu we yagaragayeho ku cyaha cyo gushaka kumugirira nabi. Bose byagaragaraga ko ari mu mwaka umwe 2014. Abangaba baje kwiyongeraho umuhanzi Kizito Mihigo ku itariki 27 z'ukwezi kwa 2015 saa 10:29 ikinyamakuru Igihe nanone cyaje gutangaza ko Kizito Mihigo yakatiwe igifungo cy'imyaka 10. Bavuze ko umuhanzi Kizito Mihigo yanishwe igifungo cy'imyaka 10 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bine muri bitanu yashinjwaga. Umunyamakuru Ntamuhanga Cassier ahanishwa igifungo cy'imyaka 25, Dukuzumuremyi Jean Paul ahanishwa igifungo cy'imyaka 30, naho Niyibizi Agnes we agirwa umwere. Kuri uwa gatanu hari ku itariki 27 Gashyantare 2015 urukiko rukuru rwahanishije umuhanzi Kizito Mihigo igifungo cy'imyaka 10 nyuma yo kumuhamya ibyaha bine yaregwagamo birimo icyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, icy'ubugambanyi bwo kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa umukuru w'igihugu, ubwoshye bw'ubugambanyi no kugira nabi umukuru w'igihugu, ndetse n'icyo gucura umugambi w'ubwicanyi. Kizito yahanishwe igifungo cy'imyaka 10 ku cyaha cy'ubugambanyi bwo kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa umukuru w'igihugu, kuko aricyo gifite igihano gikuru mu byaha bine yahamijwe. Akaba yarahanaguweho icyaha kimwe cyo gucura umugambi w'ibikorwa by'iterabwoba. Ntamuhanga Cassier uyu nguyu wari umunyamakuru wa radio Ubuntu Butangaje yanishijwe igifungo cy'imyaka 25 ku cyaha cyo kugambirira kugira nabi umukuru w'igihugu, kuko aricyo gihano kiruta ibindi mu byo yahamijwe. Uretse iki cyaha, Ntamuhanga yahamijwe ibyaha bitatu, ari byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, aho kuba gufasha kurema umutwe w'abagizi ba nabi nk'uko ubushinjacyaha bwabimushinjaga. Ahamwa kandi n'icyaha cyo gucura umugambi w'ibikorwa by'iterabwoba, anagurwaho icyaha cyo gucura umugambi w'ubwicanyi. Kizito yahamijwe icyaha cyo gucura umugambi w'ubwicanyi hashingiwe ku kuba mu biganiro yagiranye na Sankara yarabwiwe umugambi wo kwica bamwe mu bayobozi b'igihugu, akavuga ko abandi bose boroshye uretse Perezida wa Repubulika gusa. Urukiko rwahamije Kizito Mihigo icyaha cyo kurema umutwe w'ubugizi bwa nabi rugendeye ku kuba ngo yarakoze ubugororangingo bw'itangazo ryo gushinga ihuriro ry'urubyiruko rigizwe n'abahutu n'abatutsi ryiswe Impinduramatwara Gacanzigo. Iryo tangazo ngo ko ari rwo wagombaga kurisoma ageze i Burayi, mu gihe urwo rubyiruko rwagombaga kuba ruri muri Tanzania. Dukuzumuremyi nawe yahanijwe ibyaha byose aregwa, ariko Dukuzumuremyi nawe yahamijwe ibyaha byose yaregwaga uko ari bitatu, aho yahamijwe icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, aho kuba gufasha kurema umutwe w'abagizi ba nabi, icy'ubugambanyi bwo kugira nabi ubutegetsi buriho n'ubugambanyi bw'ibikorwa by'iterabwoba. Niyibizi Agnes yanaguweho ibyaha byose yashinjwaga, kuko urukiko rwasanze kuba yaragiye mu birindiro bya FDLR gusura uwitwa Damascene babyaranye, no kuba yarahaye Dukuzumuremyi amafaranga 300 yarahawe Ntamuhanga, bidasobanura ko yarazi imigambi irimo gutegurwa. Kizito Mihigo yanaguweho icyaha cyo gucura umugambi w'iterabwoba, kuko ibikorwa yakoze bigaragaza umugambi wo kwica Depite Bamporiki bitewe n'urwango yaramufitiye rwaterwaga n'ibibazo bagiranye ubwo bombi barabahanzi.
umuhanzi Kizito Mihigo na bagenzi be bari batawe nabo muri yombi muri Mata 2014 bakurikiranyweho ibyaha byo guhungabanya umudendezo w'igihugu. Kuri liste y'abangaba nkubwiye bagambiriye kugira nabi umukuru w'igihugu hiyongeraho undi muntu wari ukomeye. Uyu ni Patrick Karegeya. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa karindwi muri 2019 Patrick Karegeya yavuzwe kuba mu bashaka kugira nabi Perezida Paul Kagame. Ubwo Lieutenant Joel Mutabazi yitabaga urukiko hamwe na bagenzi be barimo Kalisa Innocent Karegeya Patrick wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda nyuma agahungira muri Afurika y'Epfo ari naho yiciwe, yavuze kuba yarigiranaga ibiganiro n'abasirikare bagenzi be bashinjwaga kuba barashaka kugira nabi umukuru w'igihugu Paul Kagame. Mwiburanishwa ryabaye kuri uwo wa mbere tariki ya 22 Nyakanga 2019 Lieutenant Joel Mutabazi yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha yambaye impuzankano n'impeta bya gisirikare. Ku byaha by'iterabwoba icyo gihe n'ubwicanyi yaregwaga ko yari mu nama i Kampala yahuje umutwe wa RNC ndetse na FDLR mu mugambi wateguriwemo iterwa rya grenade Kicukiro igahitana babiri hagakomereka 46. Yavuze ko atigeze amenya iby'iyo nama yabereye muri imwe mu mahoteli y'i Kampala ku cyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano aho yahinduye izina rye yagira muri Uganda akita Sububwa David. Shimimana yavuze ko harebwa icyo amategeko abivuga ku mpande z'ibihugu byombi. Radio TV Flash byakurikiye iburanisha byatangaje ko Kalisa Innocent wari mu itsinda ririnda umukuru w'igihugu mu rukiko yavuze ko yagiranye ibiganiro hagati ye na Lieutenant Joel Mutabazi, Patrick Karegeya waga muri Afurika y'Epfo n'abandi bigamije kugira nabi umukuru w'igihugu. Ibi byose ngo yabigiyemo kubera ubukene. Yemeye kandi ko yatanze ibiganiro ku itangazamakuru ryo mu mahanga agamije kwangisha amahanga ubutegetsi buriho. Ikindi kandi Kalisa Innocent yavuze ko yitandukanije na Lieutenant Joel Mutabazi bahuriye ku cyaha cyo kugambanira igihugu. Imbere y'inteko iburanisha Kalisa Innocent mu marangamutima ku maso yazamuye amaboko asaba imbabazi ati imyaka igera kuri 6 maze muri gereza nigiyemo byinshi mumbabarire nsubire muri societe nyarwanda. Lieutenant Joel Mutabazi nabo barerwanaga bagera ku 9 bose bari bahuriye ku cyaha cyo kugira nabi umukuru w'igihugu. Uretse Lieutenant Joel Mutabazi na Shimimana Joseph uzwi nka Kamarade bahakana ibyaha baregwaga, abandi bose barabyemeraga. Patrick Karegeya wagarutswe muri rukiko yahoze ari umuyobozi mu gisirikare cy'u Rwanda, yabaye umuyobozi w'iperereza ryo hanze y'igihugu mu ngabo z'u Rwanda. Kwa 13 Nyakanga 2006 urukiko rwa gisirikare rwamuhamije icyaha cy'ubugande no gutoroka igisirikare. Muri 2011 Karegeya yakatiwe igifungo cy'imyaka 20 adahari. Icyo gihe yari yarongeye muri Afurika y'Epfo aho yarafatanije na bagenzi be bashinze ishyaka rya RNC rifatwa nk'umutwe w'iterabwoba rirwanya leta y'u Rwanda bahozemo. Karegeya Patrick wari colonel mu gisirikare cy'u Rwanda yaje kwicwa mu ijoro ryo kuwa 31 Ukuboza rishyira iryo kuwa mbere Mutarama 2014 muri hoteli Michelangelo Towers ikomeye mu mujyi wa Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Abankubwiye ni bake muri benshi bamaze kuvumburwa gushaka kugira nabi umukuru w'igihugu bashaka guhemukira igihugu cy'u Rwanda. Ni benshi tuyatwumva amadosiye yabo arimo icyo cyaha cyo gushaka kugira nabi umukuru w'igihugu, ariko rimwe na rimwe akabababarira. Urugero twaguha Kizito Mihigo uko yaramaze imyaka igera muri 4 muri gereza, ariko nyakubahwa akaza kumubabarira nyuma yaho agashaka gutoroka ngaje mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda, ari nabwo baje kumugarura bakamufunga we akaza kwiyambura ubuzima muri kasho i Remera. Abandi harimo abafunze nka Joel Mutabazi wakatiwe burundu, Cassien Ntamuhanga watorotse bakaza kumufatira muri Mozambique, Patrick Karegeya waje kurasirwa muri Afurika y'Epfo n'abandi bagiye batandukanye. Abangaba bibagije ibyavuzwe ku gihugu cy'u Rwanda bikavuga ko kigiye kubona umuyobozi mwiza uzaba intangarugero ndetse u Rwanda akarushyira ku rwego mpuzamahanga. Benshi batangarira uburyo u Rwanda rwiyubatse mu gihe cy'imyaka itageze no kuri 30 gusa, anyatwivuye inyuma.